Kasi kongres kadang udah yung dingba ubahek lah. Baghau na yung dingba, idon gitna, bat Islam. Begitu ki MLA kongres ki belakang, jong doktor mukul sama, diwei, jong ikong amprin, kidei kisla ki bayau. Bat habalayau pala, kisla ki hapno nong duding pada gitna daynya. Mereka bersau tenak kani, haba hak kisla ki bayau. Kimi Islam ki belum, bat ki bakul ki fresh. Namar balada keren kislayau dan bangik su. 6 months later. Habis nong jonga halang ceri bunding sok manir. Don't worry rampa abong. Lan si post nem. Niyo di sok manir. Don priam don eriong ileti siyo. Hau kpa jong MLA ubah petno naga konsensi jonga lalu yelek senong krem borok pikir bangangan yelek no naga seng NPP. The next day. Bangadan ke jingkren kadi ke jingjar joni ke NPP kalau ke jingkren nak komentar ke MAWHATI konsensi Terus na sunod na. Kadang kan kecing ai dau, baka kongres kam dan bosu, nai gede kecing satir, ngai je pinne. Kali yang amat tahu lagi pi kalau kene, nang abu kecing kali. Kung no nang nak kesan, dia ke NPP, kung no nang dia ke NPP, nama baca amit kino hikayah surah. Kebomlah belum. Lada udang the National People's Party, pinong mau ijat Indonesia. Baik yang bakal dijelang kejongi kan sejak nama gidon ginong diri iba perstun ni lade di yang di arpu arpu di senong hablok tu sesisen na keren biang nang ni kumurong yalom ko ba perstun dan so pilati ya kari kejongi ngam setin 3 hours later. The Jindal Jona in the National People's Party. Sir, the program. Ini trailer party. Kano karai. It's a ship na nation ma.